ka dorbash nong chut waku jwai kalapun kut no ya ka jinglek men dapshis pas nem ne centenary jubilee celebration da ka jingalang ka ba isyong kun kabalalong hamadan jri salen ha ka arpnyo trik no pra ha ka ni ka sngi la don lang umintri ka sarkar jla bad MLA ka jwai ma wailat mi ki shla kum ukong san ringkat ki arngut ki MP bakanthop u Dr. Ricky AJ Singkon ba Dr. WR Kharlukhi ki balong kum ki sembut kongsan. Uma wailat miki shla ha ka jingkran ula pertu ya ka jingtri shitom jong ki nongelam ba dekhot nongket kam jong ka dorbash nong chut waku na ka benta ban kentiu ya ka roi ka par hapo ka shnong ka thau. Ha ka ni ka sngi uma wailat miki shla na lor ki arngut ki MP kila pliru ya ki mau nongrim jong ka skim pankhana pa ba ne public toilet ka ba sau nyo lak tingka lingba ka tna Directorate of Urban Affairs ka sorkar jla ka jing shnapen he ya ka office tri kam ka shnong balayo jingarap shipolak tingka na u Dr. WR Kharlukhi lingba ka MP LEDS arja arfly arja sau bar ka jing pli ya umau saknam jong ka jing dap shis pasnam nalor kata lapun ku burom ru e kinongkit kam shnong barim bat bathmai halor usin yang jongki shak shnong bat laplai ru ya ka thup sa jingkan mau ne souvenir shwa kani la yo ka jingkran na wahesh nong chut waku ma philander wel lingdo halor ka jingai lenti jong ka shnong bat lapun shong shit ya ka jingalang da ki jingrwai ba ki jingshat tan rai bala shimbenta da ki khun ka shnong ka thong liang na ka kamram liang na to unang yai tre chitomo wo punku ya ka te ka roi ka pa wo punku ya ka te ka imlang salang yong kani ko constituency nto wo man da wana hini upun ran na ga sadin lani unang nang hier ka te ka yo ka pa ka te ka roi ka pa ko kani ko constituency taniga si pile kam ki pate the present generation the joke na tangram do yung natin amon mon uyetre iwo penkui ya kachnong shubu hawala ni aklam ni bon ki benta long ki te jinku nada ong ni aklam ka te roy kapar man ga chibenta the development Henry Henry ke jupon kota ni kata ke development kata ke growth MD uthau ya nukat ha kata ke development of infrastructure em chibon di benta wo khawi ya kata ke jingku yang ke chnong ke thau yang ke state dan yang ke ri bon gi em yo thau da ke jingku yang ke nang jing start ke jing hier yang kini ki jing do no ya ki mun sin ha be thak ke khia em won ki wa thau tha ka te ka jing kmen yong ki nong chong chi dei kwa i yo wa to ka chong chu ko ku go ha wa ro ki ka te ko ka thong go khmat ka yong na but yol ki le to ko yong pi ka join meeting harantak ke jing em lang yong we chnong yong pi wa kinong yalam naga government boys pat kam jole na kur chalam the yo one fight one you and the joint meeting ko wo kaman ku tholat wo pembat no ya kani ka jing ya khaja yo ko yo sam he jing to uni kamaran but now kuben wo yo a positive response ne yang yongki and re ni si ku dawan daw emoni meeting at the level yong uni education minister Jadi dia kelam ngau ni medep wo guru ko office ni yang ko ne benta wo biarai wo pembat no ya kini ka pot ka sam nan yo yo pun china pun yet ya kini ka madan bat nga nagaleng yo nga assure ki wati ni isnem gudawan daw yo bi jing kala yo kini ka madan wo man ya ka jing terku ya ka chnong chut ko ku bat kam jo le ya ka district wo ko ni Dem ka plan kuda dep chnai ni bentau kun chnai sitting gallery ni kai pat kam jo le yo chna ro yo fencing ye ki thau kudan sa nang yo right ni ka maran man go right lang pat he jo ipor le the em le ka proposal wo chnai ya ko open air gym he ni hamaran ne bentau wo yo ki kon ro
that no one gets that Chinese or your ukiran the name of leki ha itu. But rengkat negeri yang diungar yang begini kelam Muhammad ha kamu mantakte, thola kami titi beriyo kamu mantakte so ya ka sports and youth affair. But Meghalaya, the yo hosting right, yung national game, how new snem yung anajar arpaunya. Dan sedang ka Meghalaya national game. Kok dari Braibo, Mango, Garo Hills, Kasi Hills. Dan senyaw komen bat itu beliau yang pinong yaram cenong. Walang ba kecil job yung Meghalaya Games ini kurang dep. Yoi will host some leso events. Kapok Giant Hills yoi how usnem arja arnya. Yoluti walang ba yung national game. Mango kecil tu sesisin. Ya kat cenong juai yoi kamtam. Yoi yang better infrastructure yang kita kijing cina dan open pabnyet yang kita tahu yang lagi badan percani thola wa kecuk buku le kau man kau bina kat tahu naga event open man kau bina kat tahu yang ni kagak nikah madan ini di hall dan ni madan POP. Kata tu orang di percang begini kelam yang ni kurang lagi. The yoy is from dry yung ikat ang isi ng naku agad kasor nang mansor. Tas niya po imanawan katek urbanization katek jinglong sor yoy wan le rentak ite kijing kansi lumubonja. Hawa ka man kami nye muling kasor dry yung idang face yung problem na ibenta yung kadika disposal of waste. Nani wala ibenta ka check yung Tega nile niliang yung department nilai chmat kamtam niliang yung municipal nilai chmat wo identify yung katao ko no check Henry chwagate na apilo ng bagay ng bansa. Kudo yung kajili lang yung binong chong chinong hapo kachinong chut ko kubat kamjo le kasor chwai bro ko. Waton chini yung kata sense of responsibility. Ton yung lang ni yui ladem Ratslami upoi ke kerikit chat senyau si UUM na pergi yung binong chong chong. Dalali no patari yang ni chat tak cuma yok tak cuma. But terpat ya pile. Lada nak yung lada percangi ule yang di segregation. Walaupun dia kelak yang di wet waste atau di dry waste. Ketele dia rat mahako ya municipal wo dispose dan ni walaupun luna ya kini kejuni yang kecek nakok kau itu. Tengah yuti yang kejuni prelang yang inong chong chong. Bat kam jo le yuti ya wa inong chong chong yang kecong chuku. Tama di yui kat kadang ni isi kamtam terpoi kata digital age o ini. Kamu man kat ni di yui waro yak sok mobile ni. Nabi ka ko kwa kun. Ba yu kat kadang ku ketika urbanization pakai nang junai ketika dia tok dia lagi. Siapa sih UUM di por? Hati long yung long sem. Haka jo ke table dia banjai. Tang kabeh sok lega jong ko phone. Upa di sok lega jong ko phone ikon dia sok phone. MBI ke por. Ko dia kelami, ko dia semeni, ko dia penyu. Tengah apilo wa amni ke por. Wow chibi, kiai, chibi ye por. Wow ya kelami, ciyung cisem. Wow ya snen, wow ya kentui. Kamtam hagani ke por, wow de yoi ke jimpu, yong ke drugs, hapo ke state ke yong. Kamu TV tok ke jela ke yong i, 2% ng population tok i below the age of 20 years. Hapo art house sem, 2% ng population ke. Tasyaw to ibini kijing kansi. 10Q1 charter ni state yun. Tengah terpada ibigay pa, wo man awe, wo pa iya ikon ikigyo, wo snake wo kuyo wo kugraw yun. Nang yung man kate kayong gasen, yung wo apor wo burong, wo pu hati punta wo keto. Nam artatin, pat nam bakla bagasnong chukuku. Kalau kum ko kalau, namar ibig kamkin,
ibaran hante hapo kenika lama kajongpi kita itkentin kibo yei bha yonglang pro bono publico agakin latin halo ju ini ngas no ong kumne bau breu bat breu yang nak panen marwai kumta kacing kersan kacing snok filan kacing tray lang kadai ke kamram bat kacing bakli jom ni keberan hamni mentah bangin bagi pen kita ketin pira kantang wafi ibadat nong song snom jong ke snom cukup kita kentin keberan bu hantai de kilong din mandi imdai ke bersibu untuk dai ke beton kacimut keba jeliu atau bayar hadu kata-kata kabukhat jangi kiba imenta bangin kenma marwai nginamla bantau bertai kakhat jangi banginya snok hilang compare nakano katimbai kabangiwan kabangi gidon kom kalong baginya nok sinyan lang halai jong ibenta kamram yang economic man to ke duty yang o imani kamong umawailat manu emily to ke kerjaan yang pi manu minister to ke kerjaan yang pi PWE o gini kupurong yo doktor Ricky le kamjo bukan ke kam le ini beta yang pi hamud le bahaya pi rai to ke kamram yang ke duty yang economic man to le bahaya pi pai ba sudah le bahaya to na pi o yo ai ye gini kupurong
nam ikan ni doyo din kejar manchua da 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 cha ikan wale kiwadala kamong muna man kiyai kiwa em hati kisi trong hát chuột hoa khu Yaram hablayo kuchapran ikon kachnang kim thai chen ukso kuni yai nam wa bha yo em de hok Oh
Toh ni kepor, kamu penihir yang ni kelama, nga cemi ni kabu, wasacisin, wakanika Centenary Jubilee Celebration, umango ko pendap, rejing kemen, rejing senyawa, rejing sak kenmo, pat kamtam ukersugo ye jing snyao yong wi pagawi kinong chong chnong yong ke chnong chuduku udang mangi yo krech tom wo punku ya ke chnong chuduku tregni kinten kamu da penhiare gani lama nga declare wa ya kani ka centenary jubilee celebration yong ke dorbar chnong chuduku deman udakut kuble chibot